Wabafowethu igcwama lesha saliphindela iqophela omunye umlando omuhle kakhulu ke omkhulu futhi ke endimeni kaMaskandi ke futhi ke oqalayo ke endimeni kaMaskandi ke lapha ke siyakhumbula ke bafowethu ukuthi ingoma yakhe ehambisana kuyona noma hu isibreak ama record amaningi ke lapha ke njengoba ke yenza izimanga ezingakaze ke zenzeke endimeni kaMaskandi iphinde ibreak ke ama record amakhulu ke asatshayo ke la eMzansi ke sikhuluma ngama record afana nelikaKabza the Small ke lapha ke njengoba ke le ngoma ke iphinde ke yenze esinye isimanga ke yenze ke lapha ke u7 million viewers ke on YouTube ke ngayo ke inyanga eyodwa. Lento bafowethu enkulu kakhulu ke endimeni kaMaskandi ke lapha ke sikholwa ukuthi ke umthandeni mfoko amanqele ke ubuhlakali bakhe ke bokuthi kalanda intokazi yamapiano ke bumsebenzele kakhulu ke njengoba ke wathi mayifika nale ngoma ke noma ke ifika le ngoma ebantwini ke abantu abaningi ke baqala ke bayixeka ke lapha ke bakhomba ukuthi ke sengazuthi abayitholisisi ke kahle lapha ke kuthe makuhamba isikhathi yazingenela yona ke ebantwini njengoba ke ilokho eqophe umlando omkhulu ke kangaka ke lapha ke lensizwa ke yakamanqele ke lapha ke kufanele ke ibungaze ke noma ke ibungaze ke into enhle emehlelelayo ke lapha ke endimeni kaMaskandi njengoba simazi kamhlophe ke ukuthi ke uyiciko ke lapha ke likaMaskandi ke lapha ke sikhumbule futhi ke ukuba senhlahleni enkulu ke ukuthi athole nama interview abalekile ke ikakhulukazi ke kweminye emisakazo ke ehlonishwayo ke kanjalo futhi ke nakumabona kude ke abahlukahlukene njengoba ke ilokhu lengoma ke yenze imlando namanje sikhuluma ngawo futhi umlando ewenzile thina ke sisiqiniseko esemida ke asigodli lwazi asifihli lutho ke sikuveza njengoba kunjalo ke sithi ihlala khona la ekhaya ke mokhona kunye ke sikutholela khona ke sobuya nakho ke kushisa ke kunjalo bafowethu ilanga lishonile abantu basiphatha kahle ke liphinde ke liphumule kahle.